تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا رب صل على النبي محمد ما صبحت فوق السماء الأنجم ما مر خد الأقوان على الندى ما هام حوله ما حرامك مسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ففي هذه الخطبة بحول الله تعالى سنتكلم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو نفع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. عباد الله، خرج نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من مصر خائفا ومصى في صحرائها حافيا جائعا حتى وصل مدين، وهناك قص الله تعالى علينا من نبأه فقال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فلم يمنعه عليه الصلاة والسلام مع ما به من تعب وجهد ومشقة أن يساعدهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع الناس للناس. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. الله أكبر. فمن هنا يتبين لنا أن نفع المسلمين ليس له شيء يقاس به، فهو رأس الخير. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawi yettude Allah subhanahu wa ta'ala, du'anoɗen nelado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hara e ɗi konguɗi daɓɓi ɗo, so en wattani yila en heɓay e majji nafoore moolanande ko tawata nafay en aduna o lahira o. ɗulle haray ko honɗum? haray ko nafugol ɓe jiyaɓe Allah, ɓe Allah tagi acci e hore ndiɗo leydi, ɓe Allah waɗi takkoma tawa hiɗa wuuride e muɗum, ma bal haysi hina takkoma ɓe woni, ɓeeɗo haray nafugol ɓe ko hunde nde tawata baraji muɗum ko Allah tun andi. neɗɗo ko ma o wona nafowo, ko ma o wona duncowo, ko ɗum watta si o hatte, si o ala ɗon, ko ɗum kadi waɗata si jomirawo subhanahu wa ta'ala maranamo ko tawata maranali hay goto sina waɗuɓe ko waɗi ko. Dare ɗo annabi Musa alayhi salam nde ɓe yalti Misr, hiɓe huli, hiɓe ɗaɓɓiteede, hino wi'a ko ɓe wareteɓe, nanen fota o qissa. hiɓe fokkiti Madian, ɓe yehi ha jomirawo subhanahu wa ta'ala sifani en qissan, tawi hiɓe weela, hiɓe tampi. hiɗen andi ko wiyete seppugol kon e Sahara, hay ndiyan ala, ñamete ala, hiɓe hulani kadi hoore maɓɓe. e nder nduyaadu ɗo ɓe yehi ha jomirawo wi ɓaɓe hewti ka ndiyam Madian. walamma warada ma a Madian, ɓe tawi ɗon jama yarnayɓe dammi.
ɓe hewtali tum ɓe ɓe ndo korela miyara ɓa ɓe hewti ɓe tawi fof hino yarnude groupe hino ɗa rewɓe ɗiɗo ɓen no dari moƴƴi deux pauvres miskin no habbi tawi ko probléme ɓen ɗon ko habbi ko maapiniɓe ɓe ari takko sonnaɓe ɓe maki ene ma hatu bukuma ko honɗum onon darni on ɗo fof no yarnude yaha moko arɗo o no yarnude dammi mum ɗi yaha ko honɗum darni on ɗo sonnaɓe wi hey la naski menen mi wawata yarnude hatta yusdira ri'a ha seteji ɗin fof gayna yarnude fi honɗum kamɓe hiɓe mari doole ɓe wawi pottingol fetere nden yarnuɗo wo ko yo ombo menen noon min maraɗen doole komin habbo asi ɓe gayni julɗo Allah o wallitanɓe menen kadi min yarnu nan Moussa makene ko noon to woni probléme men o naam ko ɗo woni probléme amen kono noon annan Moussa waɗi no mi wiri noon hiɓe wonde nduggu hiɓe soñji hiɓe wonde tampere voyage ɓe ari ɓe inni tuuru ɓeɗo hewti setawol ngol fopp yo diru fof potti ɓe yarnaniɓe on tuma ɓaɓe gayniɓe yarnande kadi ɓe innali ɓe hollelan ɗo honto ñamete ma wallelan par ce que taw sonnaɓe yetike ɓe wa abuna cheikhun kabir baba men ko mawɗo ronkuɗo ko ɗum waɗi ko minen jiɓɓen ɗiɗo arata yarnugo on tuma summa tawalla ila zil ɓe yehi ɓe ɗaɓɓi ɗon ɗowdi ka ɓe toolo ɓe maaki Allah awa ɗo de sa o korila ñamete haray miɗo faala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah simi heɓi ɗo komi ñama miɗo faala kono ndaare ko ko ɓe seppi fof ko faala ɗen yiwde kon e yewtere nden ko ɓe maapi ko fof ko ɓe ɓitti ko fof ɓe taw wallugol ɓeɗo julɓe ɓeɗo jiwɓe ɗiɗo ɓe yiwa e sattende ko ɓe woni kon e koyen hu tawi ko ɗum ɗon ɓuri ɓe maapinde ko honɗum faala ɗen tirde e nder nde yewtere ɗon ko jaka julɗo hay mo wona julɗo seedata e sattende aduna sa wi noon an ahi ko ñande naɓi ha liibi woosi okka ma ko ñande naɓi ha tawi tamma on hino woni libre woosi walla hara an on a wallata ko ka berka marɗa ɗon tan ɓittuɗo ko ɗon kadi ɓisata walla yimɓe ɓen berkum marɗa kun hiɗa fuɗɗori ɗo daalwal hiɗa termiɗa teren hiɗa fuɗɗito kono ko e berɗum kadi ɓisata ɗo walla woɓɓe yaahi no woodi woɓɓe koye pilata wallemne ɓe wuuri woɓɓe ko si iwi ka ngesa wuuri woɓɓe ko si yehi luubike 4 carré jasi ha juuɗe mum fof waɗino bowolle si sagginoye ka maɓɓe an tawi ko fanɗi o hara mi ɗum inali 4000 no wali ka compte ma heɗi ɗani tawi jiyaɓe Allah ɓen hino weela na bon Europe ɗo joni ɗum ala e marsude ɗum ko gonga ma ala e marsude ɓan a wonti riga no woodi woɓɓe ni wonɓe ukkade ka caangol hara ɓe felliti fayda ɓe maayo yeyi kono hiɓe faala lumbugal ara tawe ɗo ka wiɗa ala marsude ɗo an hiɗa ga wakkilo itta ɗon 100 euro naɓana goreje ma mo andidirnoɗa no ton on no ton ha joni ronku sendirde hoore binde annioɗa ɗi ko fi Allah fi yo Allah lumbinore ɗiɗo sirat khairu nnas anfa'uhum linnas ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ko nafayɓe yimɓe ɓen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nafu e gurdam maɓɓe ɗam fof e domaine ji ɗin fof ko Qutba sina ɗum en adda exemple ji boy nanen ɗo yewtere nde imamu tabrani addi ka deftere maɓɓe jami'ul kabir fillani en de jabir bun abdullah al ansari wa kazalika abdullah bun umar nanen ɗo ko honɗum nelaɗo sallah sallam wo wondema ñande goo gorko arno ka nelaɗo o andi sahabaɓe ɓe ara ɓe lando o wi ya rasulallah ene nelaɗo miɗo faala landade ko hombo man ahabbu nnasi ilallah yimɓe ɓen fof ko hombo Allah ɓuri yiɗude miɗo faala andude oɗo ko hombo nelaɗo hay ton guinali ɓe maaki ahabbu nnasi ilallahi anfa'uhum linnas yimɓe ɓe Allah ɓuri yidde ɓen ko ɓurɓe nafude yimɓe ɓen ahabbu nnasi ilallah anfa'uhum linnas yimɓe ɓe Allah ɓuri yiɗude ɓen ko ɓurɓe nafude yimɓe ɓen ɓe maaki wa ahabbul a'mal ilallah golle kadi ɗe Allah ɓuri yiɗude ɗen ko honɗum ɓe maaki ko sururun tudkhilhu ala muslim ɗon noon en darto ɗon seeɗa ko welo welo ngo naadata e ɓernde julɗo ha
ɗon hiɗen dowa wattango ila en fof ko fi honno no woodi ɗo woɓɓe wallahi si ɓe noddi goɗɗo téléphone ko albala o tun ko annonce min ɗo wallahi miɗo andi woɓɓe si ɓe noddilan téléphone si mi waɗi ni si miɗo ñamude mi décroche tataw mi acci ha mi gani ñam par ce que miɗo andi haray ko wonso wonsa ko albala o woni arde donc goɗɗo ma wattanayla julɗo won wewlinayɗo nela sallam ɓe maki bashiru wala tunaffiru woni e weltinayɓe an kadi hande yo bonne nouvelle iwru sengo ma kaari machallah haray kaari heeɓi examen awa kaari no jombude waɗanenmo du'a kono an ko dega tun ko accident no waɗi ma probléme no waɗi ma kouloll no iwri ɗo ko probléme tun hollitata ɗum julɗo no du'a pottitagol nela sallam ɓe maki golle ɓurɗe moƴƴude ɗen e golle jiyaɗo sururun welo welo tudkhilhu ala muslim nanina ɗum julɗo koko weltinte yaahi kono an si tawi alhaali ma fof ko hawjuɗa noddugo haja habbe mi noddam ko albala o tun hollitata haray watta yila wallahi goɗɗo ko woni hollita ɗo moƴƴere albala uji goo sa ko ma hulana ndeɗa hollita ɗi yimɓe ɓe puisque no a fokkita ɗo kama gollugol goɗɗo nodde annonçane ɗon goɗɗum bonne ñallal ngal fes heɓa stress par ce que ko noon ibnu adama tagira matiére mo o tagira on hiɗa wawi heɓgol ɗo stress bonne programme few hay yontere hara anda ko wonɗa donc tawa himo wawno habbagol ndara o bommo man fiyo hollite on albala ko o rondi ko o falama hollude ɗo kono woɓɓe la han hawji tun feƴƴingol kala ko boni ɗum koko wattante yila awa andu nelaɗo ma on sallah sallam ɓe maaki ɓuri moƴƴude golle jiyaɗo ko naɓugol welo welo ka noppi julɓe ɓen ɓe maaki kadi honɗum ɓe maaki takshifu anhu kurba ko ya geru ittana on tigi goƴo sattende himo ñawli a andi ɓe ɓiɓiƴugol mo ara yoɓanamo yaahi kono wigol a bon mi yetki o yoɓɗi hawronki mbayno o jaɓali o yiyay a jala watta ɗon wallahi ko golle na golle julɗo noon few yoɓanmo yaahi surtout si ɗaɓuri mo wa kazalika ko wano noon sottugol sokaɗo ñawdugol nawnuɗo wallugol ɓittiɗo ma conseillugol jogiiɗo susi ɗiɗo ɗi fof ko nafugol yimɓe ɓe ɗiɗo fof nelaɗo maaki sallah sallama hayru nnasi anfauhum linnas ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ko nafa ɓe yimɓe ɓen hara a jeyama ɗon moyondirde chose on awa yo tawɗa joggide bon conseil ko jonnata yimɓe ɓen hara conseil ji nafayɗe par ce que ibnu adama no beson ni ɗimmo mum on ɓe maaki kamɓe nelaɗo aw tagdi anhu dayna ma yoɓanamo ñamande aw tatruda anhu ju'a ma wallamo heege iwa takko makko ɗum ɗo wallahi enen ɗo fop hiɗen andi mi wi alka leydi ɗo kamɓe en tawɓe hara saggintake wonde fayande few iɗen andi haray ɓe ɗon enen ga ayi e goɗɗo no ñaami ɗo ha o gerto ɗon ɗo kanki defa walti bo ɓanne goɗɗum ngo si ɗum ɗon fof ala ƴetta settere ya ɗaysina koal lando suɓa façon tebbeli ko faala o ñaam no yejjiti woɓɓe no woodi wiimi ɓe ñaamiri tew o en mois ɓayɗen anndi ka yiɗen to hina ko suuɗi kilo tew ko 60 000 donc jonnonta e woɓɓe ko jonnata dépense ko 50 000 anndi timma e kilo tew koyo liƴƴi iwɗon nebban iwa ɗon piiji iwa ɗon hara ɗum hiɗa anndi an hiɗa ñaamude haa ŋaɗa o to no weela haynde wootere a miijota ko wigol ya nafu mo hannde kan kadi awa o moynta jonnu muɗɗin sodanmo 4 kilo tew wiya hannde 20 euro inna hannde yo goɗɗo jippino taxi moto naɓanelan ɗum non ɗon yoɓe defu machallah hara a woni an fahum linnas kamɓe kadi nde ñande ɓaɗa buyon ɓe ñaama kono enen ko ma wattane yila wallahi ɗen faalago aljanna juulugol machallah ɗum ko hiɗen wakkili 100% horugol yaho umra e hajju kono wallitagol yimɓe ɓen ha ɗon no raɓɓiɗanimi no raɓɓiɗi awa nanen ɗo ko nela sallah sallam ɓe maaki nanega ɓe maaki la an amshiya nde mi yahata ma ahin fi hajatin mi yaha mi ɗowta musidɗo am fi haaju on huntiwo huntakiwo nelaɗo maaki ɗum no ɓuraninmi waɗugol itikaf ka juulirde an ɗo enna e riwaya goo shaharan lewru yawgol walla musidɗo mum haaju o marsi o marsawo nelaɗo maaki ɗum no ɓurani ɓe ufinagol ka juulirde maɓɓe hara hino rewde Allah lewru nam ɗum no ɓurani ɓe lewru
fi honɗum puisque wallahu fi awni l abdi ma dama al abdu fi awni akhi fannama yiɗa wallude musidɗo ma allah subahana taala no walludema donc piiji ɗin koko waɗɗa ko yoɓitetoɗa haray wa kazalika nela sa sallam ɓe maki man istataa minkum an yanfa akhahu falyafal kala e mon tawɗo no mari moyen nafugol musidɗo mum o yo nafumo yo nafu yo on tigi nafu wata wonu an guddo ma ɓittiɗo tun ma ɓilliɗo tun par ce que no woodi goye marɓe kalsi hara ɓe ɓilli par ce que sa heeɓi kalsi ha tawi si mbuuɗu iwiɗon taw a falte fesude a faami ay woɓɓe di'ero no majjiri ɓe taw ɓe wawa mo ñaaki jokki yelayta ko mbuɗan yadi a faami ɗum ko albala ono tawi noon allah wino o jarri borte perdi o jarri borte majjiregol lanabluwannakum bi shay'in min al ju'i wal khawf wa naqsi min al amwali wal anfusi was etc allah wi ko ma hawra e koye sattende ko adnol donc kono ɗum ɗo fof duwaka haddema wongol okkowo duwaka ma awa sa okkata gasi kono yahu wallira doole ma ɗe yaahi wallito iɗen andi machallah no hakkude men ga nafoɓe hara iɗen andi ɓe iɗen andi no woodi ga aray ɓe inna goɗɗo bon miɗo andi yaha o guine kawni ɗamar lekkelu yahay kon mara donga kono on aɓorante kunɗo walle mo kaɓɓum makko yaama walla a yejjitata ɗum piyoy to sokoy ko yawitiɗa kono baraji makko no mawni ka allah subahana taala ko ɗum waɗi sinala sa sallam ɓe maki man nafasa an muminin courba kala ittanɗo neɗɗo ka aduna ɗo goƴo ma sattende ho gotum allah ittanoyamo sattende yawmal qiyama mo newinani goɗɗo allah newinanaymo yawmal qiyama mo surri julɗo allah surraymo yawmal qiyama allah no wallude jiyaɗo fannamahimo wallude musidɗo makko haray ɗum ko hadis selluɗo mo imam muslim filli wa kazalika imamu tabrani ɓe filli kadi ɓe maki wonde manela sa sallam maki inna lillahi azza wa jalla halqan allah no mari tagu ɓeɗo ko o tagiriɓe ko fi daranagol hunta hajuji yimɓe ɓen ɓe maki no woodi ɓe allah tagi ɓen ɗon ko spécial ɓe ɓerɗe mum yaaji newi fi huntugol hajuji yimɓe ɓen ɓe maki joni noon si a woni ɗon haray welto fi honɗum ulaika al aminuna min azabillah ɓeɗo ñande guiteli ɗin fof accita jahannama no faala arde wiya yimɓe ɓen fof katap nde wotere hinge haɓɓa nela sa sallam maki ɓeɗo hunta ɓe hajuji yimɓe ɓen ko ɓe woni hooliɓe nden ñande kamɓe jahannama hayso nge accitama nge wataɓe nangude few ko défense huntayɓe haaju ɗon na juuloɓe wiyama ɗuma dey ko daragol hunta haaju yimɓe ɓen par ce que wonki no teddi ka allah neɗɗo ko lowu ɗum donc si an allah okkima doole façon wo doole ko marɗa ko ya darano yimɓe ɓen hunta haajuji maɓɓe wakkiloɗa haray no jeeya ko neɗɗo andirta allah moƴƴike makko o woni aade moƴƴere tawgol makko allah wurtimo ɓernde nden no yaaji ko huntayɗo haajuji julɓe yo allah waɗe huntayɓe haajuji julɓe aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li shani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa khillani amma ba'd أيها الإخوة المؤمنون يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لأن أقضي حاجة لأخ لي أحب إلي من أن أعتكف شهرين إمام الحسن البصري معنده دون ولياجو الله آدن جلدو إرنادو أودو أوي daranagol haaju musidɗo an julɗo wallitomo no ɓuraninmi yahugol ufino lebbi ɗiɗi ka juulirde hilen andile ko wiyete itikaf ufinagol ko yahugol wona ka juulirde ton a yaltata few na kam fere wigol jindugol no ko ber ñamugol pet sa ala ko ɗum lesɗa mari ko addane ko taw wonta juulugol e janngugol jokkuɗa e jokkugol e dewal allah ɗum ɗo a yaltata ko ɗum wiyete itikaf buyno waɗa ɗum ka balɗe sappo sakkitore ka somaye imamul hasanul basri ɓe maaki noon yahugol hunta haaju julɗo no ɓurani ɓe ufinagol lebbi ɗiɗi jokkodirɗe donc haray musidɓe julɓe tedduɓe muhammad bun awsa rahimahullahu taala o wi wondema ma radattu ahadan an hajatin aqdir ala qada'iha walaw kana fiha dhahabu mali oɗo muhammad bun awsa kadi ko goto
e jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen. O wi ha hande mi manditaki ka goɗɗo ɗaɓɓirin mi ballal mi raɗimo, hay si tawi kutaylan jawdi ndin fuu, kono ha hande goɗɗo aral ɗaɓɓirin mi haaju min ni ala. Awa kami won daragol ɗon enen kadi miijitoɗen ha hande ko jelo ɗaɓɓiri en haaju hunti, hay mo watti ɗum e sooke mum mo kala miijitano e hoore mum ko haajuji jelu huntanɗa yimɓe ɓe wano e nde hitande feƴƴude ɗo tun 2024 nde ɗo lanni, ko haajuji jelu huntanɗa yimɓe ɓen hara ko fi Allah. Si tawi a heɓi ɗum wiyo alhamdulillah, sa heɓali ɗum ɓa Allah no accuma e gurdam anni yo 2025 ɗo ko fanɗi a huntay haaju 50 hakkude ɗo e kamen, har kadi ko fi Allah huntirɗaɗi. Anda ko ɗum ɗo hettoyta, wallahi ko lutti kon fof ko ñamuɗa ma ko ɓorniɗa ma ko waɗanɗa ɓe guure ma vacances ji ko ɗum fof ɗum ɗon fof ko ɗo lan. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, neɗɗo marasina ko o golli kon, wa anna sa'yahu sawfa yura, ko o golli ko yiyoyto kadi summa yujzahu jaza al awfa, o yoɓoyta kadi joddi yonayde. No hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo hure en ko yiɗo yarli, yo waɗu en okkoɓe, yo waɗu en yimɓe nafayɓe yimɓe ɓen. Haray ɗo mi darnude inchallah, haray no buy e mon famiri noon, haray miɗo heɓuno fatunde ɓe ngan no feƴƴini o naɓano o wattina Fuuta Dialo, haray ka hoɗa men tigi. Awa haray min iwduno ɗo e délégation molanaɗo, haray kadi min tawno toon buy siɓɓe men wonɓe Belgique ɗon yeehi vacances, awa ɓe dari e muɗum ha fof feƴƴi e jaam. Haray on fopp hiɗon weltana, haray vraiment yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓ on fof ko ɓuri moƴƴude e joddi pi hun sakki to runkun. Haray ko yowodiri e fi umra sumaye, haray min fuɗɗike windugol yimɓe ɓen, wa kadhalika ko yowodiri e hajju. Kono noon hajju haray mi gaynalta hendagol prix ji ɗin, kono inchallah en geray ko wawɗen kon fof hara sattali, par ce que kon ɗo woni objectif on. Haray kono hiɗen inna jama on tawɓe hino anni yo min yaadu on wawi argol windo ta min ka magasin. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تفرقنا هنا إلا بذنب مغفور وعمل وسعي متقبل مبرور وتجارة لن تبور إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت الكريم وقد وجهت يا أملي إلى جنابك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.